me obi a me ye bosumi adwuma na ye wo pay slip a ope bibi ope se ohun de ekoso wo ketu asemu a utimi koyi na hu enti June ni mu na me ye se me kwa kwhwe me de me ye se me yi no mantumi anyi June ni mu nso me wo ho na obi frɛ me se oye adwuma wo controller enti eden problem na me wo ewo me pay slip ho ana me ka kire nse me ntimi nyi me pay slip enti o ka kire me se o pese o introduce policy bi ma me na me bisa ansa controller de minim se mo nye policy bia ewo ho enti eden policy na we introduce no controller de ama me ana masan ka kire se me ntimi nyi me pay slip enti na o ka kire me se me mane ye policy na obehwe pay slip ne ho asema aka ana me se me nye interested ana o ka te call no enti se June na no me hu se me akatua no me sika ne so ate ana me nso me ntimi nyi me pay slip enti me ye se me hwehwem ana me call controller office wo me regional ehonum me call kan kire no se je se me throw letter na me kwaji bi wo me education office ewo yoso me call education office o mun so se o mun hu letter kra o ka ho asem ti na process no e be tintina ama me ana ade no nso ami ntimi nyi no obi betimi e de adi me boni ntino na wo se me pe ho asem kantem enti me frɛ obi wo controller obi ma me number ma me frɛ obi wo controller me ni di hu nkomo ana o ka kire me se bia me refi me password ntino o send code bi de ama me na me de change password no pache wo ka kire me se wa send nso me nsa anka ana me friend ka kire nse me nsa anka na o san eye foforo eno nso me nsa anka enti na de buy an say o patch say ne number na me using no enye no ana wo me account ne so ana me ka kire nse no ana me de eyeye enti o hwe ma me o hwe na number foforo na ewo so ana fe me salary nso so ate enti e kwa me fa so me hu ni say nipa o ye validation no me ma onu ye screenshot ewo wo ye validation enti wo hwe me side ho na Vanguard assurance for aba me pay slip so me nso me ni obia free Vanguard assurance enye policy me hu obia sa ananse obi o free sa company no enti ma me ye ma adwen se sa de amehwehwe wo mo na makọ akobisa mo kwan mo fa so mo ba me pay slip so ama me pay slip no a block na fe number nso a assistant wo me pay slip nso mo atimi aba so de ane na obi wo omo company hon ma na say omo ana omo abosa abra no enti me ko ho ene omo me ba kumase omo office wo ho ma omo ye nhwehwemu hu se nipa na oye no wo sunyan enti se metimi ahu nipa kro de age se me ko sunyan branch ho enti me ko sunyan branch ana minim say ye criminal ayi say nipa no betimi a change me number o me pay slip so enti me ko fa CID ana me ne koye ye kodru ye ne na nipa na ekoto no ho ne ka kire yen say nipa na ya ade no wo company ni din mu enti e wo say omo no enso hwehwemu no mu ehwe say de meme ka say nipa no manhu ni ba bia me ne nye hwe na watimi aye sa de no mo be ye hwehwemu no mo ye hwehwemu na etesa omo de na omo ade ni be ma please ni no ana meti ase na me koy enti everyone please ni na ya me frɛ ni bisa no ho asem no aka kire me say omo aba be bisa ni mre kakra ekoduru na awɔtwe ana me frɛ please ni bisa no ho asem no ono so frɛ adwuma mu hɔ no ma omo ka kire me say omo ye conclusion sa ada no na omo de omo report no aba enti me twɛn ma ade achi na me frɛ please ni me frɛ na asem omo be ka ne say nipa na omo ne nya adwuma bi kasa ni nya mu nso da me koye no de omo ka kire me say nipa ne ko field aw man ka say omo ne nya adwuma bi enti ma anti ase ama omo say omo ka sa asem no enti me ka kire police ni say sa na omo ka de omo hu say ebi aminti me ne omo enye bibia enti no sa da me de omo be ma media for na police ni say me nchen kakra na me hwe de omo be ye enti ma anti ase na me frɛ me chen ya se bi anka omo be kan bibia kire me omo anka bibia ankire me me ko omo office nso a kankan ni sunyan office no
na say omo jojo me omo tram bi jojo me wo hono a mani enje ho enti na me de aba na afi me pay slip ne nso a blocking no ma me share how bebre wo fie sikasemu ana afi aware mu kra mpo no ayese gidie bi ni ho se wo ye bibia wontimi mo wukunu amane ansa waye me nso ade no menyeye a me minim se menyeye nti ana me de aba se mo bebu amena company na akire ekwan ya mo fa so a omutimi ba me pay slip ne so Mame o kasa ni animu no o se time o pay slip no eloko ye no obi frɛ wa homa so se ansa na obetumi retrieve pay slip na ma no age so ye policy bi ma onye sa pachawan na policy a wo kana wo policy na wo te ase sai me a wo kan no na minim say ye fraud fu ni bia because controller de minim say omonye policy bia ho enti wo kan na minim say fraud ni na me ka che say menye interested na chese say obetumi de asisu dua say wo de Vanguard for no unu obi anhia babia say so omo ye deduction free pay me pa chan omo fiti ase mfie say ni pa chan omo sha ase be bosumi num ni 5 months pa chan omo gusu omo te me pa chan wo ko omo office osunya no ba kumase nyina no omo gusu omo te me pa chan wo kira de mfie say ni pa chan me kira de 3 years 3 years pa chan na say ne ekoto foforo wa bansuom eti wo mote wo say Pacho muti me 200 cedis a month. Tetisika 2 million. Pacho. Enye sika ketwa. Enti uko kan ye no. Omo anyoma bi se omu jaite, omu gusote. Pacho omu gusote. Eno na ma insurance for na kwa bi so sebia ku sebia nya adom ho ye mahino. Me a me kokwa no. Me si mi nko biem. Afedie mu guso na ebrebe na wuhu se omo tewa ebesi bosumi num omu gusotie. Me pacho June no na June na nipa ne frɛ me na me ni di sa nkomo ne sa June na omo sha ase wonu di nkomo June mu no pacho na abreban uhun June no abreban e na ba kumase a wo sa akọ region wo office ho pacho July na mitimi ye bi June no me kwa na o ma ye validation na wi nti July no ye validation na me ma ni ehu me validator no ehwe ma me nti July na me hu no September na me ba omo office wo kumase ana October 2nd nso me call mo office wo sunya na ukọ omo office wo ka kire omo se untimi no omo nyesa omo nya awote me pa chwan ana omo gusu omo tie me pa chwan eyasem na ye de amount ni ye busa se insurance for no yen ana omo beboa ye ya na ana se ye ne ye boa wo mu eyasem kese pa na me busa ne se insurance for omo ba wo na so a wo na wo boa wo mu anase omo na ebua wo eyasem kese pa maami wose won tu biem ade na moda so etitifrim maami ntisesi a no omo atoboso mi numu ho waka kire omo a omo so omo ntiase ye ko omo ka kire se omo eyi afri so enso mahu se da so saa no omo tie ya yi afri so na afe enye won ko na ade insurance asemba ha o se insurance company din de say Vanguard life assurance ade na mu twitwa amanfo minisa won hu wo bia ade na se basa wo bia man na so se wo kwakoye funeral policy se medaache ho anhwan se de wo bia kan hwenkere no eno anse ya start nisika e ba sa na ye bofo tene Patrick ne insurance company no akotwetwe nkomo Patrick ne omo akọ ye ne otintintu no nche aso enti asem eno nti Patrick kọ ho yentie de okọ ho hwehwemu okọ ye Patrick memo akọ aba je so fosio be ma bibi abokọ de yankopon adom ne krai mu ababa wadi na asem beda ye ya na so insurance company no ono makodi nkomo se ne free mu ba ye me da so fosio ebra me nua be ba ya chief producer de asem ne ma me no itu anamoko PMO Vanguard Life Assurance or original office a ewo Kumase Edum na mekoko shia eye administrator any branch manager eno mutwetwe nkomo se ababa we na kosema bedan na anu ye ben na omo no kwasem ni questions am putu omo branch manager ne gitum se
omo edi for prekope nanso nsem bi oho a Kumase branch na omo ntimi nyia no age se ekosunwane enti yesan pin echi ekosunwane office ekohia branch manager ene administrator oho na nukreni ebra ekoduru ho a omo nsa bayo ed na sem abedan sem twerefo na omo bufu yie papa ema chesensem omo ka fa na sem odi aba media no se ka se di tujo afidi so a de bi kando omo kan ye no kando omo kan ye nyina se san se media ni tumi se Vanguard omo sunwan Vanguard ensem omo kan ye pese yetie Vanguard assurance okay omo chese media ni tumi se client bi e wo hawa omo se say media ye ni tumi bi a se client bi wo hawa ode ba e ma ye media na sem emfema no okay nti enam say men so my adwuma o bank akra ni nti no when it comes to finance any say policy making here me wo insight kakra ho eti me bisa manager ne say yenim say policy bia answer na obe sign no say u process bi bia wi a client na all yes our policy no or the signature e hye nkrata ase e kire say nsem wo efa policy ni ho nyina wagye atum ne kwaso anyem bia obetimi approve evidence e kire say ababa wo ya assign e kire no eye sunwanfo no na wa manager no ne branch manager wa nya wa mudin bisa obi a mo ni din me introduce me on kire say me investigative journalist am free SOMPA TV e no nanka me pese o mo nso ye but me kan o ma omudin ababa we ohonom na wo share se obekasa me say bisa ne biem say se policy so obi ye na se emature a edi na do sen ansa na ne inside aka when ya no me say bisa ne say ababa we say on sign ne policy bia ho na enim say so hwe omo ada aban katua controller payroll ni so a me fan say ye wa ha ne o payroll ni so a aban na ma obia staff ID a ofa obia pay slip wa staff ID na eden e wo so na mom eya o password in there secret and confidential aje wo a hold allegiance to that staff ID onko na eden e na woni it is den obi ko yi obi pay slip na Vanguard life assurance e ko yi pay slip enya madam yi e password etim di access that facility na edemano fosio questions that na me put in omo ya miensa na ye ka sem no twi ye kwa di twi na e sha asese e de kasa ti ho na omo ye so mbe dan na kobrof na omo nim se sabi nipa miensa no me so meti brofo pa afa brofo a miensa ni go omo so no na epem wo omo ti de ombe ya nse me enya me na sa asem na to me sa na te dia I should walk out from their office omo pam me totally ada sabia ku sabia nya do madwene wo fom kakra ofosi obe omo si media hu ni mfa so osi media ni tumi bia se ye nhwemu wo se omo ya Vanguard insurance Vanguard life assurance wo sunyan office branch manager na ni we no branch manager administrator na baako enso eka ho omo si media ni mfa so media ni tumi bia omo adwene wo fom ye sa case we nti questions na me bisa no na just eyade a ano eden yi de omo kan yan say ababa we mum na omo na eden ewa asem etutwo ho free office ho no ma ade e be koso da bia se na ka gina ma police chew nti e ba sa na omo free aba we yes onya abotre na omo na me free aba yes e ma ni nyi question bia no because ordinance ma be dan ye say yen kan asem ma no ti sa asem bi o ho na da bi o say sunyanfo no say media fo hu hia sunyanfo say media enya yen na yenya asem no enti ye ni tumi bia say ye be ka sa asem na is only course nkwa na o say de omo didi ababa rin say anya da e say course nkwa na eden etimi ka asem na ede ma no okay sa na mama kan yate e be dase why e dase pa se wakoye adwuma man aya de okay yene Omi Herbal Center for entretwen komo si madusu sesia na ye mesrin kosunwan otententu ye be boyen tabam e wonsunwan enche